We are here, we're intergenerational, we're multiracial, and we're from all different walks of life. صدها نفر در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا این بار مجمع یادگاری لینکلن را برای اعتراضهای خود انتخاب نمودند که این به سبب نیست. هنوز سال 1963 پیشوای مبارزان ضد نژادپرستی مارتین لوتر کینگ محض در اینجا سخنرانی کرده بود. با گذشت نزدیک 60 سال اعتراضهای امروز ثابت کردند که هنوز مشکل نژادپرستی در آمریکا باقی است و ناراضیان هنوز خیلی زیادند. پنجاه و هفت سال قبل سخنرانی مشهور مارتین لوتر کینگ با نام من آرزو دارم محض در اینجا صدا داده بود. این سخنرانی مهمترین نقطه حرکت عمومی آمریکایی برای آزادی‌های شهروندی در سالهای 1955 تا 1968 به حساب می‌رفت. مارتین لوتر کینگ فرارسی زمانی را آرزو کرده بود که کودکانش در کشور زندگی کنند که در آن به انسان‌ها نه از روی رنگ پوست بلکه موافق به صفت‌های شخصیشان مناسبت نمایند. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. اما گذشته وقت نشان می‌دهد که تاریخ تکرار می‌شود. این بار بیرحمی پلیس نسبت به شهروندان علل خصوص ساکنان سیاه‌پوست به اعتراضهای گسترده در آمریکا سبب گشته است. آنها تا هنوز با طلب عدالت صدا بلند می‌کنند و خواستار اصلاحاتند. I hope it's something that's not squandered. I hope that this is not a moment. I hope this is not just a moment. I hope this is a catalyst. I think it's very, very sad that this is the third and fourth time that we've had to protest in the last week. I think it's sad that this is the many umpteen times we've had to protest over the last 100 years. We'll be done. Give us the wisdom, the knowledge, and the understanding, Lord God. Yeah. Hands up! Don't shoot! Hands up! Don't shoot! در روزهای اخیر به نظر می رسد که موج اعتراضهای خشونت‌آمیز در مرکز آمریکا پایان یافته. نمایش‌ها اکثراً آرام و صلح‌آمیز صورت می‌گیرند. این در حالی است که اعتراضگران خشمگین در آغاز دست به خرابکاری زده ماشین و چند بنا را به آتش کشیدند. پس از آنکه وضعیت از نظارت بیرون رفت، حکومتداران مجبور شدند که در شهر ساعت کماندنتی جاری کرده سربازان گارد ملی را به پایتخت وارد نمایند. برای محافظت بنا و انشاءات دولتی در شهر واشنگتن از چاره‌های شدید امنیتی کار گرفته شده است. بیش از 3000 سرباز گارد ملی به این شهر سفربر گردیده اطراف قصر سفید قرارگاه پرزیدنت حدود 3 کیلومتر بسته است. این پس از آن روی دست گرفته شد که هفته گذشته اعتراضگران تلاش کردند وارد قصر سفید شوند و کلیسای اطراف قصر سفید را آتش زدند. در آغاز نمایش‌ها صدها نفر به نزد قرارگاه پرزیدنت آمده با کارمندان پلیس و خدمات مخصوص وارد درگیری شدند. معترضان به سوی محافظان قصر سفید اشیاء گوناگون هوا داده تلاش واردشوی به قصر را کردند. طبق اطلاع رسانه‌های آمریکایی کار تا جایی رسید که محافظان پرزیدنت دونالد ترامپ را با همسر و پسرش به پناهگاه زیرزمینی برده برای نزدیک 1 ساعت آنجا نگاه داشتند. در پی این وضع پرزیدنت ترامپ گوبرناتورها را برای نااندیشیدن چاره‌های قطعی تنقید کرده استفاده از تدبیرهای شدید را نسبت به اعتراضگران طلب نمود.
have to dominate the streets. You can't let what's happening happen. барои муҳофизати қасри сафед нерӯҳои иловагӣ сафарбар гардида чораҳои амниятӣ пурзур карда шуд. рӯзи 1 июн ходимони полис ва горди миллӣ барои аз назди қасри сафед дур кардани эътирозгарони сулҳомез аз гази ашковар ва калтак истифода карданд то Трамп ба калисои наздиктарин рафта дар даст инҷил акс бигирад. рӯзе аз ин пеш ин калисои таърихӣ дар эътирозҳо осеб дид, вале усқуф Марьян Бад рӯзи 2 июн гуфт президент калисоро ҳамчун пасманзари ироаи паёме истифода кард ки бо таълимоти исавӣ ва арзишҳои калисои мо дар ихтилоф аст. дар кӯчаву хиёбонҳои Вашингтон мошинҳои низомӣ, артиш ва полис сангар гирифтанд ва ин ҳолат эҳсоси тарси амиқи мунтақидони президентро ба бор овардааст ки бархурди мақомотро ҳамчун посухи сангин ба эътирозгарон қаламдод карданд. қарори маъмурияти Трамп барои ҷалби низомиёни амрикоӣ дар поин овардани мавҷи эътирозҳо мавриди танқиди бархе аз мунтақидон шуд, чун ба гуфтаи онҳо дар ин ҳолат нақши ғайрисиёсии низомиён зери суол меравад. мири шаҳри Вашингтон Мюрриел Боузер ба мӯътаризон ҳамроҳ шуданд номи кӯчаи 16-уми пойтахтро ки дар масофаи хеле наздик ба қасри сафед воқеъ аст ба хиёбони Black Lives Matter Plaza ё худ хиёбони ҳаёти сиёҳпӯстон аҳамият дорад иваз намуд. ҳамзамон Боузер ба нақшаи Трамп ҷиҳати сафарбар намудани сарбозони иловагӣ ба Вашингтон мухолифат нишон дода, тасмим гирифт ки соати комендантӣ бекор карда шавад. дар ҳамин ҳол намояндагони ҳизби демократи амрико дар конгресс ба поси хотири марди сиёҳпӯсти кушташуда Ҷорҷ Флойд ва дигар қурбонёни муносибати бераҳмонаи полис ҳудуди 9 дақиқа бо як зону ба замин нишастанд. дар расми ёдбуд роҳбари палатаи намояндагони конгресс Нэнси Пелоси, роҳбари демократҳо дар сенат Чак Шумер ва дигар иштирокчиён гарданбандии африқоӣ доштанд. You see how long it was to have that knee on his neck. тазоҳурот дар амрико яке аз сахттарин буҳронҳо дар замони роҳбарии Доналд Трамп ба ҳисоб меравад ки чанд моҳ пеш аз интихоботи моҳи ноябр сурат гирифт. ҳам дар замоне ки пандемияи коронавирус миллионҳо нафарро дар амрико бекор ва иқтисодашро хароб кард. буҳрони мазкур ҳамзамон шояд ваҳдати назар дар ҳизби ҷумҳурихоҳро дар остонаи интихоботи моҳи ноябр имтиҳон кунад, зеро тавре ба назар мерасад бархе аз ҳамҳизбонаш низ мухолифати ошкорои худро ба сиёсатҳои Трамп баён медоранд. дар ҳамин ҳол дар изҳороти худ Ҷо Байден, муовини пешини президент ва довталаби курсии президенти амрико ваъда дод ки агар интихоб шавад оташи нафратро фурӯзон намекунад ва дар иваз дар пайи дармони ҷароҳатҳои нажодпарастӣ дар амрико мешавад. дар чанд рӯзи гузашта эътирозҳои сулҳомез саросари амрикоро фаро гирифт ки яке аз азимтарин маъракаи зидди хушунати полис ва нобаробарии нажодӣ дар кишвар дар солҳои охир қаламдод мешавад. як пурсиши афкори умум ки рӯзи 2 июн анҷом шуд нишон медиҳад ки 64% амрикоиҳо бо мардуми эътирозгар дар хиёбонҳо эҳсоси ҳамраҳӣ доранд, 27% гуфтанд ки мухолиф ҳастанд ва 9% гуфтанд ки мутмаин нестанд. эътирозҳои ҳам сулҳомез ва ҳам хушунатбор бори дигар нишон дод ки нерӯи аз ҳад зиёди полис ба кор бурда шуд ва ин ҳолат тақозои ҳатмӣ барои ислоҳоти ҷиддии низоми полис дар амрикоро ба намоиш гузошт. People of all walks of